abusia wo beje di se asema kwabna eka woni nwum se aso aye nade na oni aso to nkwanta a omapae no enne ma me bi nso aba bepie mu e wo fidue mu hase ya or say aso nso aya ono so ade aso a che ni shege odna fa kwan bi so ase aso anhye yi a ekwan ode ne befa so punishment a kwabna de ma no kram emma ono de ekwan ode ne befa so na niam obeje no wa nhye yi a wontumi kra hwe obeton ne ho niam nyina aton ne nipadua kra e de aka ho na abusia yenkonkotie ade kopotia aso de yaye maami a ema na gina so e kasa asem yenkonkotie embrasisi a wasema me boy ne tofan ni nyina ni obepesa wo de kwadu fufuro bi beka ho ne pa chonka me frasie o frasie de ne de ye nko esa ansa kra no mekasa no ya so asekono fo no kan me ho na me ye me ya ontwe ho nsan kra ansa no mekasa asekono fo no on chinsan minimum no kura on chinsan kura san ma sada no aso no me pa chao me di nyankopon di pa chao on twe ase konofo ne nsan ho sa me ho na mbeto me ho kakra ansa no watimi akasa yo wo da trasi ye mami ansa na ye na mami ti amobayi ne da kwatena nche mu hei okay wo da juju dem mami a aso kwabna bonyum bi what is anyum no so eto nkwanta ya pai aso ya mado ma me say aso no a ase konofo na wo ka ye no ne honam twetwe no ne ba bi tutu no wosra wo twesan oso ne say pacho masia eti won twensan wontwe ase konofo ne nsan wo besa kabiem ene kabiem kire no acho mase konofo ene Jesus Christ okumi aka kwaku da akọ ama yesie ye nu nyina okumi asama me de ba mo ku se de abayo wote okumi na mama senka ase konofo ade na akọ no na anu ne abe be kire mu yi edie ban ade pa na akono wo ho kire se na ase konofo no wa ha mi bebre wo mi wiase ya me bae ebro 26 years ni akora we baba wura mi fie ho no wa ha me pa na last one mi bayi wo kunu kwa ina se mama anka wo de ama ase konofo ne na ho ansa na ye ni nkomo sawa hu sawa se on chensan aso medi no hema aba mama wo abebo mabrewa ma mi si ukunu mi si ubekume aka ho aso pese wiasefo nyina hu se de me ka no no kra na asanya no okay mama kwa do ahodo a me boy ye de me we fi wo mu yese wo kan se de hia otitire wo aye wo nananom no nso o maka akire no wo hunu ne ye wo bada atoba dabi minim de ye me ba okay mama nko aso ho kana wo ka bebe enka pese wo ka bebe aso no ne papa ye wa ba mani agimi hunu mani age pa okay mani age ye pa kire se aso ai papa yi ene aso me kase o mi edu na ama me ba na wu papa e ka ho bi yes what do say aje ka ho bi na me ka kire wo aje adentia ene se sa me ka kire wo se aso wo me ensa no oja wo mo edem maame da akun besua ka tanka ne ka no mi kunu ka se me mehwe wo na me ba behwe wo enti no me behwe wo no ankora ne ye me ensa wo na me hwe wo enti papa we de na wata ba fie ho woni mi din ko ma pa ankora no a wo ho ni nti ne yire na ama ho enkora nti no wata ba ho pa eti wo ba me kasam ba ko ono ankasa bekai oba na obeka kire me se anti anka mi wa ha ka mi makwaku da ko nware ya asoda wane kasa ajei mi kasam a kire mo ana me se oh adan ana o se ene sada no ba ho no wo se ene
ya so ye bibi wo fie ana me ka se ya so ade a wo ye enti eye ana ya so busa ne se minti na afri Nigeria bae no se han wunti na me firi Nigeria bae ma te se wa sentimi betiam wei o ka banku woni ya wan ya so ka banku o na papa no eni ni gina holding komo sa papa na ba ka te mi ko mfie hoda yo we expose ba ko mami wo yi banku ta no ene ho banku no o dia hwe na pampa ni na me ka tira o papa we ono ba ka tira me enam se enya hwe enti nka ono no se wo Ghana ha kawo mami ba no enware ya so da fiso ya kwara abone ono ane ba yes me na meka me na mi ntwatro etro mama meba ne nsam edoso wo mpa na mo yi ni nyina makomako but say no ati ma hono no mani agye o yo mama meba me so mame aso me first bomba me to ama on say aden na wafa wo bi ba na wona ne tie na obidi hia wuo na wonya kokodro pa wa ma busu ama ne odna ko she fridge then I say ntamucho enya no pre aso ma ne so kakra owu ye no he ahoma na esa okomfa se na ntoma ne gukom te fa gukom yi kakra bi eye mfa nkata mic ne so aha be pacho owu ye no be free na abutransa me hye komo na se ye den no owu ye uhia ne he wonene wo ma sen ba ne se na wo so no be yare toye be pacho me ne tena onkolase e wo achem se kire hona me kuna efe ne kwa kuda ako oyo ho ade bacha oye me ho ade okay me ne wo ye nim o ne ho ade na so ye nim ehfa ne be ye ho ade obi anka nkere me na me wo kwa kuda ako aso me nim o ma ade na me se ase konofo no onyi firi ho kura na me ho na me eyira me mama nya butransa wo de ma ne mo ne nkomo no mra nanim eti mo nkura ase na mo tena ye na ye den eti yetene ye wo miensa no ase ne maame mempeneso ne de enye ne ache na maame no odita maame edi a wo ba ya ode ma no na no ana mpese wo be kan ko sisi ye bepon fi se me ka se twesan wo se da eti wo boni di bia se masse de masse konofue anko epane chao me wale ne ba ko akuda ako eye masse konofo me ne ba ne tena onkwala blem ana me ne ba ne te me ne te no masi oni mani anya naida adentia minim boni ana me de aye no na wutimi wase ne wani anya nan na wutimi tena ho awo miensa na de omni say tama me ne wo miensa no na problem sa ne sensem sa anti e ma me de ahomete me de ahomete se sa de a o mi nya na ne ma me ne me ye dan a on peneso nya butransa problems ben sa na ekoso masse no na one me enya fan na we ye de na one me fa ne ba na one me ni nye nan da adentia mini na me penemi me na na tie o mini onka me na me kofa ne firi ne fie be ne me kai se na no mama me ba na no mama boko adu no kan se owo ba di kai no abra na ne ba no akohoma bomu nye no obefa wo betena ne nchen woni ne ba bi woni wo ba no ma wo ba no ye bibi kakra bi agyanan ho asem bi ukunu da ko ba na abo na mane mo twen se kan kura mama mi kwa wa medafi wo kai bibi sa pacho toilet no we na wo kan pacho nya no mama o se on kai anya no kure toilet no a me kan se ya so me mpasa akwara ko tie fia no asesa ade akogu ho toilet na wo honum yi wo se anya no kure wo boa aya no kure wo ye turofo a me hu asema ye kagu amena mu kure ye deni a no kure ne bepi baby an no kure wo no ti fa no kure to de da na ba no se bi ye chaupa na ja to bia yaka de woni wo mo ka pacho me ka se menye me ba panino wa me fa me ankotena ne fia na me boa by toilet ni ho no enim nti ede na ofi ma me nchen me mpeneso na na ma me firi fie ho dabi aso me bo ma ba tan a won pene won ne ba wade so de nko mfa wo metena ne nchen o ebra wa wo se obehwe wo
minim se batan ka se won pini bibi so a na se wo ye ne den kura o mpe wasem na nso se wotimi jew se betena ne nchen dia na se nka watwam wo mempene so bre mu enti die ne ma wo free ma mi nchen me pacho mempene dia mi minim ane se mempene so na adechiye bia say complain beble na o ka che me se me nko me ma me ho na me ye complain no ma hwan me asamwi kwakuda ku wu ye nko ana krom hofo te me nka masam da na asam bia me de manya me saa me nka masam one word obi ani masam ko si se me tro wo won ka no kro o ye tro for me hu bi da mama de nya bote me na me ka tro so ko mama me tira de eye ya mama me ba mu kakra mama me ba mama wa kire me ba wo de sense da no wa won se wan kan de kra nti na wo de mama me ne bre na on kana se mate to a won komo so e iti mpacho ye free honum ni nyina no ne ban ko ha da me ekotene awai ewo ni fie ni Johnson no ko ha da na ye ko nti na me ne no ene me bana ma wo mo no me ni omu nyina na ewo ho nti ye tidan ni ma ba afa wi ase no oba omuwa me se bia no ni mi kita ema mikoshia no okono no mi shia no na mi bisa no chop money na masi konofui odenkla akoma me ma me se ono owo ne ma no ono de hwe ewom eti mi na fede se mi di pa awurade enye asami mi papa yie papa asama mi kan woboa se oboa enka ne na samu awa kan enye no kure mama e so e di no kan de ena de wo kan asa me nko o ma me ho dia o kan so ngone no kure ene no so ba kan na no kure ene na o ka bia so na no kure nti no kan na no kure ba cho hanye ko madaroma me na me tie adwam wa ha nti o de munye kom mama ya botre munye kom wo ona ho ye wo nyi kura wo e wi ase ka tira wo aye yanko anti na me se me na me tie adwam me nkasa ya madaroma mo hwe de me ye me yanko ba cha wo na okasa e ti odenkla ba asa no na ha me fi se mi ko bisa ne chop money na ye problem ba no no a onyini yensu enyi ehu anim se ye jai ba honam ani de na obi anim se me ne mi kunkwaku da ko ye jai ba na obi anim so ne ye nyai na menti ase honam ani de obi anim se mo dai na ewi ase na ne maame ne mpem asem no na otimi show bibi te se ne maame ni behu se ye jai ba na onimi nyai eti chese na nkuntu na se de mo ho ni e ho na emo maame huhu nti no na on pese maame behu so no wo ho oba enye bibi ma obi ehu na me maame mpene so eti ni e wo ho na wote ase sa na me ni ti sa me na wo me ni obi a wo hwe nkwala ne so ama me eti se me di akire na me pamo na me ma ne be ne na enti no obe ha dan ya mama tena mu dia na one me te na obe bo amma hwe nkwala ne dia esese me pene so eti se me ja nkwala ne gu a enya bia amase konofoi obe je wom eti sa bre na obe da wo nchen ana na owia ne ho na ba ho na obe da me nchen obe krom ho a wa obe krom ho nko ade a me ni me kruku da ene da so ama me no onim me pa chande ba bia na yetene de me nim so onim ana woni to ankomo no so eti ene nete sa enya kosi e wo miensa no mu na as a problem ni sa koso sa na ma mi ana me twe me ho ede na wo twe ho me twe mu na tese ma te asam no me na me ni ho enti wan kire me problem property ene mani enye ye ti dwanto ha ekonanim ye konanim me penipa ema me kunu na nkasa mu ema ye kopenipa kokoam ema onu ti me kunu na nkasa ti me ka ho bi me maame ade mpanifo ti me komase ye ni ema ye bu nkotodwe asew me ne oba na untemafo mwa fata me kisa bia sa tam ni na madwi so na me yakola ba me serew for me fusu wacha me makoma si ye nim di dwanto akosa amasi wanyemi antum da mokwa ya na asembe na oka asem o kan se o ma me nwale ne bakwa kuda Jesus Christ
me ba ha de ma me sama obey abusua ba wanim de chewpa se bia ase bata wa wo ba na se wo mpene ma onwa wo ba ye be sere se ye serew semfum so bi ko agya che na nka fa kwaku da kodom no sanso ne na tena che bibi sa si anya no kra no ba ye me wo ho na kwaku be ka kire me se oda wona na omakoya ye fra me nka ho eti no oso opa me chewo se na me se me de nyame nko na me ye busuani no a mo koya ye fro no a mo anka nkire me enti abusua pani wo ho enne sa ye fro no mo no mo ba adwato a yes aye fro no no ba adwanto me ho ne da o wei me ho ne da okay mama me ba aye fro no ho ono ma me okay ene ba ye me say mo nko abusua pani ho na ne o mo ti ase ya no wo bɔ mpa ye ama mo na me anya me kwa na me ye busuani no on kan kore pa akore aso enti saa bre no ana mu kodwato ne nyina na be ma ne nkoye ho ade secret wedding na mo ye na be ma ne nye ho ade e ma masiko no fo ka kire me ma me se yesu to meat pie wona o to meat pie de ne ma hyehyem di ma me ba kwa fu da akọ Jesus eti wona wo ka wo fu aso ma wo ba no awale me ba kwa fu da akọ de ya anya me ma ne nwale ne da enye awale ewe ena yakọ mase eni makopa ne chawo awo to aso eti mu ko ya mode chawo ne ko ye no wo ye oba wo ni be ma wo miensa fi awura mu no anama mu twin was right wakopa chawo busuya kopa chawo ba tan owo ne ba wo ne ni mienti a wo se me ba no me mpene ma wo wan anu wantwe ho awo mpa chawo na me mistake how do you mistake pa ma jimi phone so atu say me mistake wo okay nti bra mu ko dwato na chi fafiri ho bra de ne see ye ko dwanto na chi ni nyina no ne ma me ye ma dwen say me ne ntena bi nti o ma ono ko ye na me so me ko ye nti me ko ka so ekotana ho say me ko pe me pa di okay and ono so ko fa oba ojijeti eti say me ni muti ye ni nti kromu okra na me ma say say me hu no a me tina me makoro nim ti me wo kasoa me ne sofo bi nanam hweso ma me mu ne yete me ne me ma ni nyina na guo me wo hona me kunu ni trezi na oba ho eye den na obi onim ba bia wo ti me hu so wo kaso me pa cha no de satam kana ni phone ye wa Sunday am ho na me kunu asama me ken sofo John o tie me sofo John de o modin bia John de sofo John ana na sorry din the same o he na sorry no aye ne mpaibo ne din amanfo aye my bench church of ni ade sorry ni din kaso fine mama me ba memo akasa enti woni ko fida ko ntem kwaku da ko me bo a mo ntem te ye no akọ kaso na di be sen o ye ntem te ye ne eche kakra be 3 years answer mami ko adubo mo se woni ne ba ne ntem te ko fa be ma bi ne wo ye no kre me pa cho me ko fa be ma be okua pini na one ne te hin wo se ko na me ne ti enyire nsi but okay wo se woni ne ntem te ye na akọ kaso a ti enyire nsi bra no me ko kaso asa me ko di pa me ko kaso na me ne sa nipa no na wa hu me ana mi ja ho na me call ye ti me ti se wo ne oba ho no na me se sa de na eja wa se me pade ya na me so kire na ne ma me kra anye den empele so eti no ne oba ne te ana me so me ne sa kwapi ni be ma ne so ne ti eti wo hin eti wo nyina nsi okay eti wo ne tra di say ansa na free nye se bese abaka so a me pa cho enye nsi de ye chebe 5 years de minya wo answer what's up now it's not tallying in so mama because pacho apply intelligence wa o say woni kwaku after dwato ani ade na amuko ye ni nyina hu se mama won ti ase no ana ye wadwen so obekọ kaso akọbọ bra ana wode wo ma ni nyina akọ kaso a obi do prapra me bato exactly what you said obi do prapra mu na akọtena na ana wo ma ni nyina na sofo bi de sofo John ya kire say hwesoma me mu na namote ana me reverse be bisa question amami de bo okọ adu ne say
Bema ben na hye na so ne bema bi so hye e fi se hu se kwakwa kofa oba e wo jejeti no woni bema ne hye na wo sa ne tena 5 years 85 ni 3 years no plus inyire se ne ka so a ehe ne yemfa me pa cha wo tama me ni bema ne wo ho no mo no a me ko e no na me meja bema no ho nyine nsi na me ko na me ti bema ne nche wo nyine nsi no na me am fi ni nche na me ko e den ma office abema no so nche ko e bema no me ko e se me ko pepe adi aso Nhyira FM aso wasa ma wo ke menti ase se woni uti be ma me se bra na woni be ma na tie no wo papa pachoti o me too o papa be bo na mane ese aso akofa be ma bi na kom ekunu pa me pa cha na o de minimum ma me kire ne mu ho ti aje se me papa sa na me ka se papa yi na oba efie pa enkwala miensa no nda baako esoro ka no eti wo miensa no ba me ho no na ne wo hye mfimfin no de no ya kwara bone pa na o ha wo nti me fra kwa ku ni se beyi we no kwa na nka mienu yi eti eka mienu no kwara keto de ya na esoro ka no nti papa yi na oba ye fie pa eti da no na atwe atum kakra me ho na obeka se oh we de mu me ha chepa na me se ena o se ya so ne obema bi akowo wo enyire nsi na okom na eku no enti wakoyi na free enyire nsi ho e de na ba ne papa ta no fie na se ho nyina wo mu ba wo se free nyire si na akọ ka so a wo de ne ba ne tata ne papa ta no fie baby a all kan se me papa be fa me na akola ma wo ne ye Isaac amene eye mi kun kwaku da ko ye mo awoti o ana me papa ba sata na nya me ne enyina nsi ni ka bibi na anya no kura ma me wo na nya me ni enyina nsi ni nete na me kun akọ ha dan o enyina mo sa ayi mo sia so mo betimi afre be ma no mo betimi afre be ma no ni tim kwaku da ko afre be ma no eti menyimo ya no a me wa ya o ka ni nyina ana me blai me blai ka se esese me ba fie na me betena fie ana me blai se me kene no a ba ma enya kwaku da ko ma enti ya kwaku da ko ma ena me ba ne kwaku da ko ena akola enkwala mienu o mini wo mo asama kan te sabia de de no ba dan mini wo say prove my obeda say ne ba say ne ba en musa me question kura da bi say musa me man kan say am bisa wasama musa me question kura na be musa question o say akola nya ne ba die ne be kwaku da ko no sa me ba sa ta mo no a wo se wo ne na wo ye na enya no kura me se nya no kura me ba na kwaku da ko na wo no aso mo frɛ be ma no kwaku da ko baby wasem no obeka no kura kyerɛ mo so kakra ma meye ekwa ofo so ne kwaku da ko jaye brekura wo de ko fa be ma foforo no ene brekura wo de ko ka so a e ma kwaku da ko be hwe wo ho kakra na ho na me ho no na me wo enyina nsi no amete wo no na me na me ko se me ko pepe adi nti me ko ye no ma nwale ni biem na me ne mi kunu ni be hwe me ma nwale ni biem aware ho biem ma nwa me ne boy na ntena biem eti mi asoli fie o na mi kunu ni be hwe me nti asoli fie o e ho na ne nyina ye da me ba ayi kwadwo ye mpai boy ye fasting oba ye no na la juma tanka na o ye na asai to oba na obeto ya soli fie ho e ho me ba kwadwo eye me kun ya wawi ye fasting dry 3 days ya wa Sunday mu na asofo ne na solima no asori so na untimi modin ya bisase onim se bi e sase be ba ko bi sase mo ka sabe ka so na mti to ba na minu no to ba me nche o ka so nti wo so ni ma sori kro minima sori minima so ka o da soli fie ba onim se bi e na bi se be ba so bi aya me won kakra mo mfi se asori fie a wo koda de enye den a wo be mu ni di asori de wo ko asori a e den a se hu ni di no ati empa me da we me nro me ba aso still a un ka sorry ni den e wo ka so fa hin ka so ring no ma kin kan o cho ni di kon e ba di so betimo choro enti say atro de o ba da kan wisa ni e na bi o cho no su wa empire bo na na empire bo general sofo no so me ba wo sofo no so di a woni ma se fe na John sofo John sa na yo oni yire
Oyere. Na the same. Wow, I from Banan 3 America Cassan or so my jay. Nhyira din the same. Me pacho me jay so. Nhyira din the same. No, wait. Man. Nhyira din the same dia me meja solid dada na me kuna wale ma. Ati e baby. Ye betima baby a eti 10 years. Ana no so tini baby me nka so ni me pacho. Eti wako wale a me na me south se bra wo ko ho no wo yere. Na me ni so oba wale oba bi ba ma hu oba ne da. I was sorry for you. I was sorry for you. So I swear, it's more sorry for you on one. Now, Uknu, Eba very hair. I know very hair. No more dry, Sabaya, obey day. The Jumano, a best starting tea or honor and the manager, no, in the Jumano, or Flano, and or Coy. Timon or Flem is all bar. Me coy and normally kaki a mammy until the pedine. Saturday, yet that. Shasumami. Okay. It's a castle CP, and your coaching, your conya dine. And or Hino, 2 years. Ena ye ko ti ono ka chere me so be me ho ade no frɛ me papa e bo me papa ma me oni me papa di nkita ho ne de na me ni ho okay ba oba ye ni mom na me bisa ne se na da ban na wo bɛkɔ ama wabusuafo aye den ate ena o se no ye ono na se ena me ye di ena me papa nso bisa ne se na wo bɛ wale me ba no wa ma wo ma me aya wo se wo bɛ wale na na eti mi awonu na akobo so se me masem ana mi hu se ode ne papa ne papa ni wu ye no de odi na de na ode onu ne bla na ne nua ba omo ye jama omo na on beji awale no ne bla kwa na de ka ebe sisa ye ni ama firifia ye wom de kwa so me bla so de osofo na omo sase ne ma me we osofo ko no de me pe no awale de me osofo ko no eja osofo eja oya mi papa yale me pacho memo akasa memo akasa wadarama first mama so na mani no so kasa dabi mama ne de wone na se na enya wo be ka bia boa no titobo minti na aba ya be sore akọ mama nya botre enti edom ben na be ma wo be ye ho ade wo de omo ba hwan na no mo ye mpanyufo mo ta akire me pacho ne papa nua de wu ye no di na de na ne bla pani ba ko na ode omabusuafo ni bi wo nzongu mas mi kuna busuafo ya sante nkremu dabi wo nzongu e fe ni sister bla ayi akunu fi okay sister ne begina ho te se ena a wo begina be ma na chi na wo bisa be ma na se wo ma me we mi bisa be ma no se say ena mi so mi ni mi sho na o ka kire me say o ka kire ne ma me kro onye de oma okay asema o ka kire me no okay yes ena o ye de ma abusua na ne papa ne begina ena o mo ye nti mpacho o mo ye wale wie ye no ena me wo na o be ka kire me say ne ma me se omla mi kunu be ka sa kire me say ne ma me se omla ti onu ba e no on se ne ma me busa ne say akwaku eden na ye wa oso atisa oboa mami pepa asam na okan wo soro me busa akwaku da akote eden na ye wa waso atisa na wo ni ho hwan na boss amane me pacho me kun oba ye no ne ti obeka ye ko pa acha wo nti me kasi asam so nti yes eti onu ba ye no se wakache ne ma me say ne so ati na ade han ne se ye ne ya se ne maame ye ba krom ne maame e ma ne yire ne ma e ma fio na saade ne ha no eti waye de wabo ne maame ama ne eti ne maame se o wale me na wa ma binu ye me pa chew e no frɛ kwakuda ko ne ka sa de se maame se ye me pa me chew ye me pa chew eti o frɛ ne wo fai na aye bi wo hane a wo pe ti aye ni date mi na minim ti o frɛ ne wo fai nti na o frɛ ne wo fa ne gi date aye ni date ti ne wo fa ne de ne ko share aye ni date no na mi ni mi kunu e ko ye ti mi ni mi kunu ko ye no makuma ya ketoa makuma maame ya papa ya e ka hu bi me wo fa ikujo me maame me ene ye ko ye ko ma se ye okay ene ye ko se papa ne chew ye ko e no se oni me ni asem waje atum ti ye ko wo busuafo busuapani no na busuapani ne chiro mi bi
na se bibi ba busua ni mu a na eto bi a na betue bi a na ye bi ba ma ba bi wase ne ka sa bo na ma se no na chese na numu to no ka ya me ka tira wo ai nemo mu no waye den waje atum na asem o ante twunubu we na me maame wo me ma bu nkotoje me maame abu nkotoje me kuru bu nkotoje papa ya bu nkotoje ye nyina da mase anim se ye wo fom wo boa o wie ye no no se ante twunubu atie me ante twunubu atie me ye nyina ye firi sa kire krom ha eti asem a fakrato ma wo ba no na bi ne mic ne tum wate bi papa ne no na mente de oka maame o ka say awo ka say papa also ka say de mo ka na mpesa mete e na wo so ka say what friend me la abuche asan ya na abuche nya se mo ta beti me tell me no akase nya abuche onso hu na abuche na asiasa enfi no wa o te hu come enfi no come down me too eti okocha ante twunubu e tie me mame kasam nkyere o kwaku da ko eyam niema enye wo de a efiri ni tiri su kosi ni fom enye wo de a ena wagye me mani nyina aboso ena wo sole o mo ba me fie ena o mo wo na me de mame kasam nkyere nya fi krom a se oba ya so ebe krom ha ka kire ne se me fie ha o meda mo pa chew na mu yes nya no mami wusu aka cho so no ni asem ana dok asem na chi na me kan de to aso e ba ye no oso ogi tu mu wie asem ni blai oya we me ka no wo hobi me pa chew o de bebam ana o say me se na wo hobi ana e ko ye no janto ni ko e ma pa chew mami kan bi ana e wona tu mami hobi ana yo to aso eti onu ye ante twunubu a e ma wo ba no obetimi anu aduane de asoma black kwaku da akọ by efie ha ma won si fie ha mi hia ne ba e wo fie ha eti anu no ha me ye me yanti ye kono ana me ka che ne sa still anu ma me no ana o se watwa so na se hwe ye yize se wase be ka che se ohia wo ba na wudi kan no me ku kama ye kokwa che wo okọ ne nua ba nto de me ma no enketo na omu wo mu no na krom omu nko hoda eti me kru fa wo me tire me ba train baby a waka asem no akwa akoduru me pese ubotra ba wanim ba na no na me se me ka kwa no esa um say her time na ko me hu pa me ka baby upon you to amoko ya betiu upon you to amoko ya siwi wanya ntum nyina echi still won ne tena ene no ma me won ne say ante twunubo e ma me hia oba ne ofia ni nyina mo ne tena no why me ho ade nti won ne tena aye den na wo no ba ya ma me ante yemra ho wo ne de mpa che oyale yare ben oyale me yi stroke fa ne fa den no nya stroke no me pa che ne de yale ne de ntimi kire e ba ne se me kire se me ka se ba ne se ya yare obi a wo kwan fa so e ba wo ane de start malaria obi o te wa na che ne prekope obi o da sore ye no na ne ho adwodo be ma ne nya me kunu nya obi a one mete eda sole te se yetifie o tanker driver otimi dom bosome ni akire kura na o ma afie ba ya na de ofre me ne se oba me ho mfa mi o na adwuma no company ni so mo ko hospital timi ya me se abla fie ni ko hospital so company na me ya ye den ya ko hospital eti oba fie Saturday o no ofre me se ne kon ha se ni na chi no eye ne ya eti obeba fie Saturday na sata na oba fie kra na bosome na otwumi na o ma fie eti obedu fie no se ni hiti nsuo na me fa ntwetwe na ne kon na me se baabi a woda no ka ni mu no na me kwede yes de na mtwetwe ma no ti ade chi Sunday ana so obedi fufu eti ye bo panche na me ti gate ya no ana ono so ti place che mu se na onu joku na me sumi joku joku ben sana na mu joku e gba se ye nyina ai se jamus ye huru ye ase we ye atwetwe atwetwe se e bia joku ni bi we ka akoma e bia na ka akoma kwete na akoma se ada open kwa we
open hair one say bia open me medi nkatkonto o me say open hair agula na ye disre ana bla bi wo honom kromo ohene ba oba ho to na ebo banche no ana me sere bla ne se fire wale no no ne sere de mu ya ne se kwansi on kasa bi na me ti ade na me hwe na me hu se oye ye ne nsa ne say oye na me se da ade o si da bi no ye say o friend say da na me se da ade o se enya hwe no wa ye se ya kire me afi cause de mi hu ya ne se wa solid tu to solid prekopelo ke se na me ti gate na no eja wo phone de se odum no ma me pa mitigate na no nti oye so oto abo na me ba mo no na me di ni nyina tena ase na me se da na eye o eto obi na no pe no oba bibi ye me asama mi ku bie na no ka de fe ni se ne fa ni fa ni say na no achia ni ti ase nani okay esi sa no mo de no call hospital ben ho na ye de ne call hospital hospital bi wo bleku pharmacy na bla ni di mi ka fre ka ho ka anya djuma mo moto nko na ba o to fre ka fri bleku no den ba ana mi de ne tum ne ye de ko she machine no so wanya stroke na wo sanso kidney problem there we yale na ye no doctor wanya stroke no yes and wo san o kidney we minim se mi kunu o kidney problem ana so da bi minim kidney problem ne there kidney I dey like or say ni kidney no fault okay aka ti o try no flame say yemla me hwe ti o frɛ na me ne ba ne nyina ne bla na okope ka nyina ne ne ekobe no say no ma maduro sa me mfa ne nkofi na de kya no pa me sa mfa ne mla nti ho na hospital and pharmacy ho ne ya ahete Dr. Tam da so ni bi herbal hospital eti ade ne ba na de kye yen no na me fa na me de ne call camp hospital ti ho no ne agi ne to ya na oda okay ni nyina obo ma me amane me pacho no onim osoma me ba me say me nka se onim obo na mane me pacho oyawe obo na mane me pacho oyawe oh hello obo na mane mame me pacho me bo na mane me bo na mane sana me bisa me pacho ena osoma me sa oka kire me ana se hwan no obo na mane o frɛ me ana sa hwan no na me bisa se wo ka kire no e bi ade bi won frɛ me na me person meti me wo frɛ me frɛ papa ya o say o kan kire nana say nana me wo ni number wo ni me number wo number ara na wo kan je o na oni mi nkasa ti o me frɛ no abra din yankopon ewu ni yare ye ka de bom ma ne nkasa dia aso aba mo iba senti no wo de na ko meba enti wo frɛ papa ya no ye hwan eye odimi kura chinienu papa ya on da won ne ba ha no mama dabi ade odi Eric eti papa ya on ka aduabo na asem ne kire mu no dabi ono owo ho na jaba no na ka aduabo na asem yenim okay ade yenim biribia esese no braba no wuye da atwato a wo bewu no ede ne siye dana na no bewu no what happened within the day me pacho me di ni free camp ho ye o camp no mo se ye mfa ne nko kwalebu na omo nko hwe twane scan hwe ni kidi na me bra yi wo na doctor ne di to ho na me kunu nua ne be ka kire ni se ne ma me se ye mfa ne nko Dr. Tam da so ti me bra yi kra dalete e doctor bi na me se me de ne ko te me pese ebre nu nti me pese me twasi baabi e beboa me na mpanyifo kan ho ne baaye me ntimi ma nko ankasa se me tie ho so anu asem fi se nya de ya nko ntimi ntambe ma nko she fridge nya akura ni pakuro nya yo de be ma nko she fridge me se ye tie ase what ma se enti me se the last day awu kunu obedi man se awu no e dey na see within the day me pacho de si ni se omo me de ne ko wini Swedru hospital. Swedru hospital na me de ne call ye. Nti me call ye no ye di 3 days. Na doctor ne frɛ me sɛ ohia abusuafo ma besa na me fa ne ko kwalebu. Ti ko ehonum hospital na me frɛ ne wo fɛ. Ebo na ma ne sɛ da. Yes, for all this while na ojare. That's why the fact say ma me ne won kasa. Wa wo de wan fafo amona ma ne se mama de sie bia ma yo boni mpo agyan ma ne nka na ba bia wo be de anya na bu ama ba tan de ni sunsun kata ne ba so wa anya mu bia ne ba ne ya le nim ne ma
na me frɛ no pa ne di nkomo o frɛ maame na me frɛ no ɔno so frɛ me okay na de nam so ma na du frɛ me a me fa anadwo da suom na masi ya frɛ me obɛyɛ me video call bibia recording wo recording wo de my producer voice message da bi na ma fa ma ne de amede ma ya adwuma stylish very so betime ya hu bibia voice message ɛwɔ mabusua pani hɔ ɛwɔ me wɔ fa nana ɔhene hɔ ɛwɔ me discuss me wɔ fa da yi me papa voice message ndɛn ne wɔ me papa ma me ensɛm a wo wu ye na ne o yes aya mo hwɛ date no ɛwɔ so wo ye no da bi na o aya mo hwɛ date o bua okunu wo da bɛn me pacho Saturday date bɛn me pacho me mama wan hwɛ ya mess pack wo so bi a wate no mama me ba I've been tolerated enti check date na nye den hospital ko wu ye no enti ya mamu date won kai wo kunu a woni ni kura ma wa wu ni date o de wu ye ni utrim hospital we na me hwɛ date a date bɛn no wu ye there be me pe aha de be bia me ti producer ni a me mani ma na me ka asemi enti date bɛn na be ma ni film me ubisa this go me kai me pomiti we me kai wow we don't know say mo no mama oh brother 7th November 2025 yes okay forwarded messages say wa ne ba somewhere 23rd December to meji ma me dia na di so wu ye na chi mum na bia ode ya wo ti me ya voice yi ni nyina wo ho so ne so no na ode ba na ne ba ni nuye oh message no na de say so aso o ba ye dwato ana o ba so be defend o na bi mo busa masem tie ma say de say me ya no me ti ase ba me be so me say at the end of the fence ni nyam asem ye kan nyina na ebo anu ayekese wuti ase asem no ye kan nyina se de wanu si ya den na asase wodi ase konofo di kan na enkomo no Daniel Rachimota Forest ni mu no ye kan nyina na akoma ehwiri kosoro se ye be pa chawo de a no de wuka I'm telling you enti dano a owu ye no maami ba se wo friend no ma send ambulance sika ma wo ka chance ambulance na mkwan so kra eko me very observant me jumade we ya me di wo ka de kra da me trim because eno na hia me what you say ye ne ho ma dwene ni ho sa de hia me ye se ensam no a nipa no ha no de ba ye no ye betimi aso ano ne ehuna no pomasibre ne ba ne se wo ka chance wo fa ambulance anajo na wo de ne kwade e chen se enya anko ye beda afia fe mum kwa ne ye beko ma o ma 10,000 Ghana cedis sa da no anso ka wura no so de 1,000 ma no nti anajo no 2,000 ka wura no mo frɛ no beka e na me ba no so esende ko ka ho na me aso ratinya mama minti dana be mani free mu no na wo ne hwan ne wo ne nchen wo hospital ho me pacho na me na me ba pani ni kwadwo na kromo ohene amuyi kromo nipa ne ba ko kan na bla kwa okay say onko se no be page obebo wa ngu hospital o dem and no be wo dem omo ka se me mfa ne kwalibu si kwalibu mu no omo ka kire me say yale na aye no enu kwan se me nko ame ye de nko ame tena no to pebe ma na busua no na me ka no na ma me friend no fa no ka kire me say baby me face me pen me fa ne nko no ka tell me yes me pacho me kan ne say o ya metimi afre bla no me dey appeal me kan ne say onu ka kire me say yama on say kwalebu ana say masi haji papaya ana mse nti he no ode ne na wa frame sister bona mandia na no si da bi na mse o mi wa fu mu ti frame no na ka kire no enti so be frame so frame na mi jaya adwuma ye na me ba fi me be dure no frame okay no frame wuni abai da bi enti me bo doctors declare so be wunti fa ne ko fie me pacho doctor ni clear no me o ka kire me say me fa ne nko kwalebu
Eti omu yi yen ni be na ba ye no na sika na kita me na enso. Omo bele ni say. Omo Wa boa o. Mama me ba omo bele ni say. Wa mo hospital wa me hwe no. Anga me bu en Na ya asemo a. Na wo ka kire no. Papa ya wa ma ho. Wo wa mo na mane. Me ta ya wa papa ya. Me na wo ma na ne. Wa mo ma mi ya mane. Na papa ya oba e. Ana musuma na free hospital bi enu amekwa ya. Obi free obi abu ame. Wo boa. Enti o gidi se. Mami ene to ehun nro nyina. Wo yare ye no. Mami na ema papa ya di nro eba. Wan fasika kapre. Za odiji musika odiji kwa. Meba. Na koji di nro na bleme. Won tia ho ka kapre kra. Tie say no meba. Aso. On this note, maybe so assemble kope. Akume ba na kwa. Mako papa ho. But yes ka kum dey town me train kan so. Baby amaka se me bedru. Wodi for na wodi bem. Na mfe me hwe dey metimi. Me ba che me di for. Ojide. Me di for. Ojide. Me di pa. Okay. Dada, wona wo panyin wo bani. Ebre wo no baaye no. Sabi se asewi na wone asonka minim se nka wo de nka obetimi etu anamo bi na edi anka wakọ ba yi wo ba manti ka de nsem bi ese nanim se ba mesrew wo de hye no wato e wo me ba nsem die na yeye utu anamo bi sa pacho ya just da no ho na kasa ko microphone asem ni ba he be ko abusia penye ni okay ya ni ko nse ochime no na ya aka me mo ade obi wu a eye abusia meme ya chini ochi mai o se ya hwe menze ana eti abusia na ko ya abusia asem jami ma di enipa 9 ade o mina wu a na o ko ababu amani hanane mababu amani ya abusia ne e bibia o si bisi okay eti obo abusia panyi amani very good okay say obo na amani say say asem asini say me panu ni kru afi dada be man kenyesa o mo hwe ye nti wonka ni kru afi ama om de rakoto mochi ma me ti say ma me say o ma ni ba bia nko o ti free wan ho me ba yi ho say o say o friend ni nwan be obi aso ma ne ma me afre ne ma me friend man ni na say omo bia enko because obako minim so ni baako le won kran ho otako no pa eti wo abusua panyin na mane na mo ba biem na wo hu se abusua panyin ntu ho na mo no wo so tu ye amamre no e so mo ko maami ho no ko sina yi mo a eye busua eye me bai abusua ko ye betunu okay temi ko to alko fo na ye busua me bai edbo edom no me yire ti wo bla ti ko to mo no se asema abani o to o me nyina hia e to mutu nipa okay ga abusua penye ka e ko senya maami e official nti ya se maami ayi mama be se wa yi ipa chawo me de na abrade nyankopɔ ebi ana me ba wunti ma hu abusua krachi ni ipa chawo maami de o ne se tamwa me ti se wo wu no na bo be 12:30 na me ofom nti me ba no na me wo faze fo no frame se kwaku wu na on pese o de ne to ambulance mu ba na mso da bi mo ntwe ya bo mama ne ba afi na me ba fie na ye den ya abusuafo no be ba ye ho ne adwen ho ansa na se eze bode ne ba maka chem na mo de na ba enti me nda na ye betra ho obi ama ho kwasiada ye betra ho obi ama ho enti juada ye ba mi sister ho no na me se said ye and you just me kwa himfie mum because ya tisi oni pa na wu enso so obusuani bia ma ba fo bia ma enti ye dwendwe ho ana maami ne wofa se ne nana papa pani bi ene abrantie ba ko bae ena o mba ka se maami ne wofa ohene no de ebema etwetia ne se abusua yi eye obey abusua yi wonum se amamre kwan so wonum abese mo ye no kure bi mi hu obia ma ensa ba secretary ho na eko ensa bia nkuta obia mi hu obia
busa ho so mo de nsa abase obi a okay eja wanum na mutu wonum so mo nkose ayi no opanyini ka ho bi okwo obi mama wa ho opanyini wo fie on best o say onya de o mo be say wa yie papa we adwara no kra on bai na papa yin ka ho ani eja wasomafo na anko mpacho ndi owuni eja muko mami nchan kwose na yi oni mo ntwato mpacho de wo mu nyina ne se bla wo ne ba ye no a eya mekene efre ye se yanko ye mami ho yanko kan kire no no enukure ni ye wo fa pani no a na ese wo kan ho emi ye kɔ no nukure ni ye kɔ ho no yanko to no meso me wa be kwa ase nti anopa no ena ye mekene chiamen ene me wo fa pani no ena omukɔye to omukɔye no na omukɔto no ti wade wa anko bi de da no ade ma anko bi wonu ko mo de nsa kan ho kɔye me pa cha o ya omo ma ya so te so mo de nsa kɔye ti nsa no ko si wan so eja na wo ho no wonu baaye me pa cha ai omo de nsa baaye dabi ensa ba me ho na beba wono na ya busua krache secretary ensa bia beba bia ne ho obi amfa nsa mra yen evangelist Naima asem na de den fro be pono Naima nyame shira ni free man na nyame shira ohene nyansa oba nyansa fo nyame shira opa empanifo mesama mu nyina akwa aba biem Naima me se asem etese dame oti ho a efrofro uhunum ba ugina bontia nze ga de to a omo asem ni nyina da no metie maame ana nanso yesi oyuosi na wansani si ani hu do wa abrewa re wansan babro abrewa nkuma boy Naima yedi asem adi asem okay etena asem so abonkro wa hemfie mi atie bi na enkro na abusua na eye nua ba aso ene maami boyedie efrinsu asensu futuo wo efrinsu ase fat is a fat ade ba kwa na mehwe ana ma adwini siso na ye mehun kakra ene se epon yabo afi na nke ye besane o nanso yanya ready se besane pono na ye mayeni papai ona wo aso ana oba no okwa awade no for the beginning kura nkasa kura na awade course kura na eye mistake kese pa na awade na ansa na eba so awade asebe mpradu asa be ma a wo ba be wale nini ne sini ho yeso manyeye enu obi ba me pamo no ewa ifio oba me pamo no na oba no akwa awade enu kura da nchen pa sese ni aba me hu se de papa ni maami ye na ntwaye maami sabio machichere ne nsagu na chi ono na asem ato no ne nso no enti nkade abekọ bi ade yensa hye nanum sentina bizan so oba so be defend no thank you enti yempa usasho obi anum a yempa na pampam obekawo enti nkale maami ne nso no na da fam no enti senka toka bia ese etedin ade ananka me kwa me hwe ne senka questions na me bisa so nyina no kwa oba ye na mama me wonkyere mu na nso ansa na no mpa ma me kyew ma me bisa me de na wu Naima me pacho plane no ewo wie ma me lande fasi for me kakrabi Naima papa na de o ye no antwa ye wo ho amame na mnim se bebre because o ye nyina na me hwe social media not ye ni nipa more than 10,000 ashia dem haketo ai ana me pacho ye ni nua be ma ono so ya no press o try no o defend you nua no but eye nua no nemum edu pempensuo bi enam se ye nua ba na koka be kan ye nti no yenye kom yenye din ni ehwe yensre on se echichiri ko ye nyina ebedu achire no ensa keke kura na ya mamu modifo on se beje se yo bo nkro no kura na wasam ye de kura ha kakra yi o ya ba because de ne ba awuo na wo twen se mba be se ne ayie we se ya asoma we yesi asoma we yasi asema se papa ni hanka be me ya because papa ka chen se me soma no ano no so achire mu se me anka se ya soma me baba nkobi inti se no mami ni na bi krache e ka se omo amma omudika eno ne da ho na fei ye misa se papa ise to for mo frɛ no na mami ka asem bi se anka mo frɛ me Naima ade ba ko wo mpa me ta ka asem bi se me wo fa unu obi nya asem a na sa wo be na o se kokɔ frɛ akuya mame onim se one me wo asem o se want me anko frɛ na obu nipa bonini
because esen ka wodi ani die ma na so ofa na wona ne wa asem kra ya dai kama mi na wale ne ba so ba pene so mpene eya den kura mpa ba ewu aba mu ne die ma me mfa fonfro nka eka was record ho ma won sema ya dai aye de won say antwa ye beginning nti asa enenam etia sentimi nko ma me no street na ma me de ma asem ba wieye mi sa say question say busuafo betumi abo am ha me de yesade ne nso ensem ne yenti yenim nsem mu na ma so bitwa wona wo yere kura da na wan sore no okose abusua na san be se wo aye me ne me yere da fama wo wu na makobo na abusua ma ne o abusua na be san be se me ansana ya be ka se o yere no thank you ana so bitwa fama me se me yere da fama me ni accessam de ni ko ba ayi much the ta me yere busua ni me ko sere no object meba china wa meba okay. Why na dey be man ko share fridge? Mo your autopsy. Adentia. The tell me say. Na Saturday. Na me phone me na me phone. Ma contact. Na ara na ba be ten. Your family am ti baby am one mo ba me fast be do fi me television kan. Omo so ti busuma blog break. Ti be do fi na changing when I catch my office. Okay. Yes, me call. You know. Na de na me pe hu aye emuaye na wo de ama me no ma me fancy papa iso munim se ontimi nkasa ma ne ho nti na mobile but meba wo ho aso de di kan wa na akọ wo kwan se ba no se ye nwunu obi a wa ni be nwunu fi se bi a asemi ama mi ka se o papa kan ebi kwa o papa bi kwan mu no kwa betimi atufu se aso twe ho na ba man nti no ba bi aba bedri wo na akọ wo kwan ma mi ne this year wato o papa na che ana o be ye den me hwe ka busi ani che ni for me pam che de mi ga to as oni me ni na mi pa asa che na mafumu busi ani o mo fenya ni o mo fanya fo so che di kan ko wasi ho na ya odi e wasi mu nyina yewa ansa na mpanyimfo adi ani mu na yako na ye nyina etimi de anu atum bi papa so na adi ani mu mame why aso achubu twatwa mafumu ya so e se fa me boni peja wani na hwe me kasa me che peja wuti enti wuni musei ya so wasere we okuna wu me sire yo wuni musei na wa betwa tro bebre ato me so ensam a wo kan na anya no kura ano de anya no kura me ntwa tro me ntwa tro woni mu sei ipa me ntwa tro no mu busa na me yi wo sorry ko fa me boni sorry ko mama we de wa dawo ma sorry ko wona ba me na ba madara ma mate me so won sorry ko o kan sa na wonye ya nyame so ya ma ya nanzo kaku te babu na wa betra ha ya mi se aso we bia ni wa ada opesa ya mi dai opesa ya mi dai no prebi ani naima jantu ana de jantu awso mpacho tenase o de mpacho tenase abusua ye the story no aba na wieye afutu biara wotiye e wo sa story we mu fatu hofo yesi okoto se obi etu ne bafo na wafa akunya na wa den watena se no watie bi na odi bia ye den etu hofo ofutufo ne ho na enti se obi ama ne eba na se ye etu ne fo e wo ho na odi bia ye den etu hofo se ne ebe ya won so nko repeat the same mistake ni nyefa kakra yi enya foto ne ne afoforo enche ma ye nye pesemi nkumenya aha na mde wosi like video na share na subscribe mo so mfo na akosia adepa me na mje adwa kese na mde dwumede eba wa akwa aha so da so aye emergency Ghana TV abusua makrawa na madawase